Angibexposed ukuthi kwenziwa yini mhlawumbe uma uphuma enkonzweni, kube mnandi ube ne-peace. Then uma ufika ekhaya ufike uxabane nabantu or ulimazeke. My daughter, if you decide to ukuba sendleni kaNkulunkulu, ngicela ukukutshela udeclare impi in your life. That is the reason why ubona abazalwane abaningi athi ebese esontweni maqeda ahlaseleke. Kenzeka abazalwane babe la esontweni aphume la alimale nemoto, omunye avelelwe izinto bese eyaqhweshina, noma kube khona abakhuluma kuye bathi kwenzeke kanjani lokhu ngokuphuma endlini kaNkulunkulu. Ubungayele ukuthi imoto ingakuginqa, ubungayele futhi ukuthi kungabi khona iy'nkinga. Oncewadecide ukuba sendlini kaNkulunkulu, especially where there is high power and the movement of the Holy Spirit, demons are very angry. Afuna anything that will distract your spirit so that you will doubt the God okade uyomdumisa, so that you will doubt even the power oke wayibona noma amandla kaNkulunkulu oke wawabona. USathane akaresti uma umuntu eke wadecide ukuba sendlini kaNkulunkulu. Abanye bathi ebiziwe uNkulunkulu esehlephe kwakhe kade kakhulu so many years, avedane afike endaweni kaNkulunkulu whereby there is high movement of power, and amehlo akhe avuleke ngenye indlela ukuthi bengikholwa kodwa engathithi nangu uNkulunkulu sengificana naye ngale ndlela. Athi uSathane, ngizayinyova inyama yakho uzudele. So siyamthandaza uNkulunkulu ubuqiniswe emthandazweni, ukufuna ukwazi ukumelana nakho konke okuhlasela impilo yakho.